Dukomeje kubifuriza igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Ecomedia TV, umugoroba mwiza bitewe naho muherereye, igicamunsi cyiza muherereye hirya no hino ku isi. Turaramukije kandi tubaye ikaze muri umwanya w'amakuru yacu havugwa muri kino gitondo tariki ni 28 ukwezi kwa munani 2026. Rero amakuru yacu kibisanzwe araza kwibanda muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuba tugushimiye wakoze subscribe hano kuri Ecomedia TV, uruha agaciro uruwingira akamaro kuko buri genza mpora mbivuga. Wakoze subscribe, urasabwa gusa no gukora like, share na comment kugira ngo ibiganiro bikundwe cyangwa se bigere ku bantu benshi. Nawe udukurikiye bwa mbere tuguhaye ikaze kandi tugushishikariza gukanda aho hasi yanditse subscribe. Ni ibintu bidashobora gutwara n'amasegonda 2 cyangwa se bidashobora gutwara n'amanite menshi. Icyo usabwa ni gukora subscribe, bisigaye n'akazi kacu ni ukuguha ibiganiro n'amakuru byiza biteguwe neza kandi ibiteguriwe. Hanyuma rero amakuru yacu yo kuri iyi tariki 28 turaza kuyahera mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, ko uyu munsi aravugwa imigwano yongeye kuzamuka. Uyu munsi mu gitondo habaye imigwano ikaze, nyuma turaza no kubabwira ku makuru yagiye avugwa ku munsi w'ejo ku ndege yahanuwe hariya mu karere ka Minembwe. Turababwira ibyayo, ariko reka tubanze duhere kuri iyi inkuru ikomeje kuvugwa muri kino gitondo ica ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se yanditswe n'abayobozi bashinzwe kuba batumenyesha amakuru. Hanyuma rero kuri uyu munsi nkuko nababwiye, imigwano yakajije umurego muri Minembwe. Ihuriro AFC/M23 rivuga ko imigwano hagati y'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ishigikiye ndetse n'abagwanyi ba M23 yakajije umurego mu gace ka Minembwe, aho ni muri Kivu y'Amajyepfo mu ntara mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara uyu munsi ku itariki 28 uku kwezi, AFC/M23 biciye mu muvugizi wayo yamenyesheje abaturage ba Kongo ndetse n'abahuza bari mu bikorwa byo gushaka igisubizo cy'amahoro ku bibazo by'umutekano muke mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuze ko leta ya Kinshasa yananiwe gukumira FDLR kandi ikomeje guhitamo inzira intambara. Yavuze ko kuwa kane itariki 27 kwezi ahagana ku isaha saa 1 z'umugoroba abagwanyi ba FDLR bishe umuyobozi w'umuhana wa Muriki mu gace ka Bambo witwa ni Gubunzinzi Kanyamahinga Nzungu. Rero uyu mutwe ntiwatangaje byinshi ku buryo ubwo bwicanyi bwakozwemo cyangwa se niba hari abandi bantu bagizweho ingaruka n'urupfu. Hanyuma AFC/M23 kandi yavuze ko mu kwezi ko kuri uyu wa gatanu tariki 28 hagana ku isaha 11 z'igitondo ingabo zishigikiye leta ya Kinshasa zakajije ibitero ku butaka mu kirere mu gace ka Minembwe. Uyu mutwe yavuze ko muri ivyo bitero rero hifashishijwe drone zitwara ibisasu ndetse n'ibisasu bya rutura bibasira agace ka Pwezero. Rero ni agace kamaze igihe kari mu byibandwaho mu migwano mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo rero ry'ukwezi gushize AFC/M23 mu itangazo yashize hanze mu kwezi gushize AFC/M23 twigwano nabwo bari baratangaje ko bigaruriye ako gace kari muri kamwe mu birindiro bikomeye by'ingabo za FARDC n'izindi n'abarundi ndetse n'abawazalendo. Mu itangazo ryo kuwa 28 ku kwezi no kuvuga ngo uyu munsi AFC/M23 yavuze ko izakomeza ibikorwa byayo byo kwigwano no kurinda abaturage ku mirongo yose y'urugamba. Imigwano ikomeje kuvuza ubuhuha muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe hari ibikorwa by'ubuhuza bugamije gushira mu bikorwa amasezerano y'amahoro no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge. Mu minsi mike yashize ubutumwa bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge bwageze mu Minembwe kugira ngo bukurikirane ibirego by'impande zihanganye. Reka tuve gato aho ngaho mu Minembwe
nako tukiri mu Minembwe tuje gato kuri ya nkuru yiriwe icicikana ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo, aho nagiye mbona abanyamakuru benshi babiteraho commentaire cyangwa se bavuga ugutandukanye. Bamwe bati indege yahanuwe nande, abandi bati indege yari itwaye abantu, abandi bati indege yahanuwe na abari hariya, abandi yahanuwe na leta ya Kongo. Rero umwe mu baturage bageze hariya, bamwe rero kuba yahanuwe nande ntabwo nuko Rugabo Colonel Rugabo Mbabarire usanzwe uvugira mu bya gisirikare kavuga cyo M20 twigwaneho, we yavuze ko indege yahanuwe na leta Kinshasa ndetse aranazamagana. Twaza kubira muri inkuru ngiye kubabwira muri aka kanya. Amakuru ku ndege ya gisivile yarasiwe mu bikuba, umutangabuhamya yavuze ivyo yiboneye, rero nivyo tugiye kuba turebaho. Amakuru rero tumaze kwakira ku ndege ya gisivile yarasiwe mu bikuba mu gace ka Mibunda, avuga ko iyo ndege yari itwaye ibiribwa n'imiti gusa kandi ko nta mugenzi wari uyirimo. Aya makuru rero yatanzwe n'umuntu wageze aho iyo ndege yarasiwe, wavuganye na kino kinyamakuru, avuga ko ivyo abonye aho indege yahiriye byagaragaza ko yari itwaye ibikoresho n'ubutabazi birimo ibiribwa n'imiti. Binyuranye n'amakuru rero twumvise ku munsi w'ejo yakuriye ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko iyo ndege yari irimo cyangwa se yari itwaye abagenzi. We avuga ko iyo ndege yari yahiye yarimo ibiryo cyangwa se ibyo kurya n'imiti gusa, nta mugenzi n'umwe wari uyirimo. Rero uyu muntu kandi yanavuze ko ubwo yageraga aho iyo ndege yaguye yabonye ibimenyetso bigaragaza ko itwaye imiti n'ibiryo. Yagize ati, je nahageze aho indege yahiriye hagaragaye ko yarimo ibiryo n'imiti gusa. Ubwo uwo mutangabuhamya rero yavuze ko kandi amakuru avuga ko iyo ndege yari itwaye abagenzi atariyo ashingira kuzo we yabonye aho impanuka yabereye. Ati, abari kuvuga ko yarimo abagenzi no kubesha. Rero twabajije uwo muntu nimba hari amakuru afite ku byerekeye pilote warutwaye iyo ndege, z'umwihariko niba yabashije kurokoka. Mu gisubizo cye yavuze ko atabifitiye ububasha bwo kubitangaza ndetse ko nawe ubwe atazi neza uko byagenze ku mupilote. Ati, ntabwo nzi kuko ubwo rwego rurandenze. Yongeye ko icyo ashobora kuvuga kuri ubu yiboneye aho indege yahiriye, aho avuga ko yabonye ibiribwa n'imiti yarasiwe mu bikuba aho ngaho. Uwo rero akomeza avuga ko yagatse ku bintu indege yaba yagatse ku makuru yaba y'iyo ndege yarashwe. Umugabo we yavuze ko indege yarasiwe mu gace ka Bikuba gaherereye mu ntera ya kilometero 35 uvuye muri santere ya Minembwe, mu gihe yari mu rugendo werekeza muri santere y'Amadego. Ati, mu Bikuba niyo yarasiwe. Ibi bihura n'amakuru rero yatangajwe mbere na Colonel Rugabo Bitero, umwe mu basirikare ba MDP twigwaneho, wavuze ko indege ya gisivile yarasiwe mu bikuba na misile yashwe iri ku butaka. Colonel Rugabo ashinja FARDC kurasa iyi ndege. Mbere yaho amakuru masha Colonel Rugabo yari yatangaje ku rubuga rwa X, yavuze ko indege yari ya gisivile kandi ko yarashwe na misile y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arizo FARDC. Mu butumwa bwe kuri uyu wa kane tariki ya 27 ukwezi k'umunani, Rugabo yavuze ko iyo ndege yari janye imiti mu Minembwe. Avuga ko MDP twigwaneho yamaganye icyo yise ubushotoranyi. Yongeyeho ati, leta Kinshasa ikomeje gushotorana nyuma yaho IGF Police ivire mu Minembwe. Ibitero byariyongereye. Uyu munsi tariki ya 27 indege ya gisivile yari janye imiti mu Minembwe yarasiwe mu bikuba na misile ivuye ku butaka. Ubwo nyine yari ivuye ku butaka. MDP twiganaho yamaganiye kure ubwo bushotoranyi kugeza ubu, ariko Media TV ntabwo irabona amakuru yigenga yemeza ubwo bwoko bwa misile yakoresheje cyangwa se urwego rwa yirashe. Nta gisubizo cya FARDC cyangwa se leta ya Kongo kiratangazwa mu gihe aya makuru akomeje gukwirakwira. Nta tangazo ryemewe Media TV irabona rivuye kuri FARDC cyangwa se leta ya Kongo
risobanura ivy'iyo ndege. Amakuru masha rero twakiriye avuga ko ibikoresho iyo ndege yari itwaye vyari bigizwe cyane cyane n'ibiribwa n'imiti, bikaba vyari bigenewe gufasha abaturage bo muri Minembwe n'abaturage bo muri Minembwe n'abatuye bahanganye n'ingaruka z'intambara. Mu gihe imigwano ikomeje kugira ingaruka ku mibereho y'abaturage, guhungabana kw'ingendo n'itangwa ry'ibiribwa n'imiti bishobora kurushaho kongera ibibazo z'ubutabazi muri ako karere. Kugeza ubu amakuru yaturutse ku muntu wavuganye n'ikinyamakuru dukesha inkuru, yavuze ko iyo ndege yari yahiriye mu bikuba. Uwo muntu avuga ko yabonye ibisigazwa by'ibiribwa, imiti gusa, kandi ko atabonye ibimenyetso yuko iyo ndege yari itwaye abagenzi. Uko nsoza mvuga nuko nta tangazo rya leta Kongo cyangwa se FARDC cyangwa se igisiga cy'Uburundi gikorera mu karere ka Minembwe biratangazwa kugira ngo babashe kuba banyomoza cyangwa se bemeze ibi Colonel Rugabo yavuze cyangwa se afiseme 23 muri rusange yaba yaratangaje. Mukomeza mugire ibe byiza, ari makuru nakagaruka.